الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا بثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وسلم وبارك عليه وعلى Nganten di syair. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وإلى فلا قدر من نوم بمولد اسلام الدرفلنا فلنسأل المولى المقدس والمقوي من يديه المنتهى والممتدى لعله يغوث العباد من جهه كن بالخطب لنا وعينا ونجدا وعلى عينك نسال جدا فنقول الله بالجميل معودا وبمن وامل يا كريم فجد لنا وظنكم بالجود منك مسودا ومن يسر من الشمس وادعا وادم بهوى متقيدا ومن الجرم بعضنا وادنا وبر كل ما جنى وتعمدا ومن بعافية لمرضانا وجلب اللطف من بالمكان معودا وبحياة من يحل قلوبنا ولها بأنوار في المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تنكلنا واسكنا غيثا مغيثا للبريات جيدا واحرص من طه وانجزل خيره وخذل لمن قد رام سوءا نورنا وكذا بلاد المسلمين كلها جمعا وبالفرج القريب تعهدا انظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع حنيف ومهدا ولدينا ثبت وقوي يقيننا كيف يقينا ما نحاكر ونفوز من خير غرام شفاعة ونحوظ من جنات عدن مقعدا ولعلك الحزب البغير محمد وانشئ في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار من طيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولولد كذا ذريته وامنع مصدرا جميلا معبدا وشيوخه وحبة ولقارئ ولسامع يصلي يديه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله بما للقبول ممهدا واجب دعانا اذ وعنت وهب لنا حسن الختام بعد فحش تخليق موعدا والصلاة مولانا وتسليم على ازكى شفيع للبريات قد هدى والآل والاصحاب مهبا صبا فامال الحسن الرتيب لمددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Menteri, yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Kasih Gunawan, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimahumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan nikmat kesempatan sehingga dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke tempat ini untuk menjadi saksi sebentar lagi dilaksanakannya ijab kabul. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah bittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikahu sunnati wa man lam ya'lam bi sunnati fala yasamini." Shadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama membaca istighfar atau bersyahadat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa sudah? Bismillah. Ya pelawak ya siap ya. Saksi satu, saksi dua. Nih. Ya, maju sini. Karena begitu saksi sah, saksi kada. Bi, jangan tersambat ngaran itu Oke. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tadabi hudah. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan bi barakati sayyidina Muhammad wa bi barakati ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudara Tobi Insiri bin Rasi Gunawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Nur Angelita binti Jumri, yang ayah kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dan telah memberikan izin kepada saya dengan mas kawinnya uang 100.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Nur Angelita binti Jumri dengan mas kawin
Habis ketawa tuh. Kamu ada apa? Masya Allah. Keluarkan binian. Ya. Ambil binian. Keluarkan biniannya deh. Baik, datang sendiri. Harusnya tadi dijemput jadinya. Dapat tipe istri setia kan? Suami nak orang lain dia. وبارك لهما وجمع شملهما وآتنا الغرفة بينهما وارزقهما درجات الحسية والمعنوية كل ذلك مسجدا باللطف والعطف والعافية التامة والصلة الكاملة وذرية طيبة مباركة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد على رسولك سيدنا محمد صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وبركاتنا يا مولانا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 24 Juni 2023, saya Tobin Siri dan bin Kasih Gunawan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nur Angelita binti Jumri dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikap taklif sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwan pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepada pengadilan agama. Saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwan tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial Kota Kartanegara 24 Juni 2023. Apa lagi dah? Tanda tangan kontrak. Kipas kayak anginnya matikan ke sini aja. Paluhan pengantin hadapkan ke sini aja. Arahnya hadapkan ke sini aja. Hidupkan ada arahkan ke sini aja ya. Oh, di mau ya. Oh, semuanya hendak juga. Anunya rusak dia bolak-balik. Biar banyak ambilannya dah.
Kalau jangan terpotong ya. Jangan kukulitan lagi aja tapi ya. Sama yang lain. Kalau nyebar amplop, kalau kosong amplop. Kan ingat aja sih. Ya. Ambil tidak? Iya. Sungkem. Tangan dua. Ya, dah. Pipi kan ada pipi. Harus ya. Cincin buka ada ya lah. Cincin yang ketinggalan. Ya. Mereng atau yang di sini. Tangannya merengkan begini. Tapi. Angkat sedikit ke atas. Ya. Asli yang biasa hari kan bacakan selawat lah. Kalau kebesaran berarti jariku tuh, Bi. Pelan-pelan, Bi, tangan sini, arah sini, Bi. Ada pun di sini. Ya. Tegak yang lantai. Gini, Bi. Pegang dulu, pegang dipotong. Tunggu ke mana? Pegang. Ya, sip. Buka. Yang ada fotonya. Lihat ke sini dulu. Tangan ya. 1, 2. Lihat sini. 3. Disenyum, Bi. Jangan rambut. Lihat sini. Inilah. 1, 2, 3. Aduh, meleleh aku udah senyum sama Bi, Heh. Alhamdulillah ya, sudah kita saksikan bersama sejak kabur yang sudah besar ya. Sejak hari ini anak kita berdua ini sudah menjadi pasangan suami istri. Sudah tentu ada hak dan kewajiban masing-masing yang sudah beberapa waktu kami jelaskan, ingat saja. Selagi hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan baik, insya Allah rumah tangga kita akan aman ya. Telepon visual. Tapi ketuanya. Mulik aja dah kita suruh bilang. Mulik aja. Ayo berhawa itu di luar kita kemampuan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nano anom nih guru lah.
منك فعفلا بكفل المثاني الله يسيرين بالإمام الحتام المقدم بالإمام الحتام المقدم أشرف الرسل غوث الوداني أشرف الرسل غوث الوداني الله يسيري يلا 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 سجن العرف سجن العرف يلا ربنا أسألك بالاسم الأعظم ربنا أسألك بالاسم الأعظم اكفينا شر عيب الزمان اكفينا شر عيب الزمان الله يسير اغفر الذنوب يا ربي وارحم اغفر الذنوب يا ربي وارحم أنت حسبي وأفضل أماني أنت حسبي وأفضل أماني الله يسيري يلا يا سلام يا سلام كل حمر علينا المحرم كل حمر علينا المحرم غير خمر العقيق اليمني غير خمر العقيق اليمني الله يسيرين كل عبد في الله يعلم كل عبد في الله يعلم واحد لو يديه سني واحد لو يديه سني الله يسير وينك يا سلام وينك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام Sungguh senangnya pengantin baru malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Oh masa bujang berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari tidak berpisah, pagi dan sore rambutnya basah.
senangnya pengantin baru. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Sungguh senangnya pengantin baru. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Masa bujang berakhir sudah. Dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari tidak berpisah. Pagi dan sore rambutnya basah. Oh masa bujang berakhir sudah. Dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari tidak berpisah. Pagi dan sore rambutnya basah. Wahidlah satu, isnillah dua. Berkata mantu pada mertua, sungguh senangnya dapat si dia. Uang belanja ikut mertua. Wahidlah satu, isnillah dua. Berkata mantu pada mertua, sungguh senangnya dapat si dia. Uang belanja ikut mertua. Ikut mertua. Kipaslah kipas mencari angin, menutup pintu buka jendela. Amboi nikmatnya yang baru kawin, bantalnya satu, kepala dua. Kipaslah kipas mencari angin, menutup pintu buka jendela. Amboi nikmatnya yang baru kawin, bantalnya satu, kepala dua. Kepala dua.
Siaran langsung nih. اللي يحبونا ويناموا الليل عيونا. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني، نسيني جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعنيك. Yeah.
rombongan nih. Ya. Fotoin. Ay. Tadi sudah foto deh.
حسيت أجمل إحساس، أحلى كلام بالعين والأهل بعضنا ضحكة قلوبنا حنين ونسينا العين والأوقات. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي، هفضل حبيبي معك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل الأوقات. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Dipanasi indra sakti, burung kutilang, angin ditiup angin. Angin ditiup angin. Masih bersama Corona. Masih dengan lagu Melayu. Semenjak aku memandang terkenang-kenang, kaki tanganku dingin terasa dingin. Pintu terbuka, dosen datang, tidaklah tahu oh angin terasa dingin. Pintu terbuka, dosen datang, tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Mantap. Lensanya tundukkan dikit, dikit aja ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke, ambil HP-nya gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Bebas. Situ, ya. Oke. Oh, ini. Oke, kamera. Nggak usah. 1, masker kada kah? 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3.
padat karya ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرؤوف الرحيم أبي وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا شيخنا الله ربي ارحمه بروحنا يا ربنا يا بدر منها
Ya Allah ya Hadim Anta lahunu bismika ya Hadim Antal Qadir ya munu bismika ya Hadim. منيب إلا من ثواب في فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور وغمر الكون بهجة